abanga baratubwira bati igihe cyiza cyo kugura cryptocurrency cyarageze. Ngewe iyi crypto narayiguze, ndavuga nigera ku bihumbi 6 by'idolari imwe ivunja gutyo nibwo ngewe nzagurisha. Izindi crypto umuntu ashobora gutunga hariyo nabarebeye yitwa nabasuje cyane mwese mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda, akaba ni ya makuru ya cryptocurrency kuko nicyo gisata ngewe nkunda kandi nahisemo kwibandaho. Kandi nagira ngo mbanze mfate n'umwanya nshimire cyane abantu bakanda kuri like bagakana no kuri subscribe kugira ngo ino channel ishobore gukura. Iyi channel ni imwe mu ma YouTube channel anyura amakuru y'umumaro ashobora gufasha benshi. Nyuma mu gihe ntekereza yuko kuba wakora ibyo, kuba wagira abo yisangiza, kuba watuma iyi channel ikura n'umusanzu mwiza wabutanze kandi Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero amakuru mbazaniye najyanye n'izindi cryptocurrency umuntu ashobora gutunga. Izindi crypto umuntu ashobora gutunga hariyo nabarebeye yitwa Cardano. Cardano ni cryptocurrency nziza iya 8 ku rutonde. Ama cryptocurrency twarebye ko twabonye ko ari menshi, ni menshi, ariko iyi yitwa Cardano ni iya 8. Hari impamvu byatumye iba iya 8. No kuvuga ngo ni crypto kugeza ubu irimo kuvunja 0.3735 0.3735 mu madolari niko ivunja iyi cryptocurrency. Ubu ngubu tuvugana abantu barabiza babikurikira ko cryptocurrency nyinshi zaramanutse mu gaciro kazo, ariko umunsi zamuka ryaje bizaba ari ibindi bizarushaho kuba byiza. Cardano rero ni cryptocurrency nifuje yuko abantu bashaka amakuru, abantu bamenya kandi bakagerageza no kuba bayitunga. No kuvuga ngo mu masaha 24 nahoze ndeba iyi crypto inyuramo miliyoni 535 z'amadolari, niyo mafaranga anyura muri iyi cryptocurrency. Mu by'ukuri urumva ko ayo mafaranga ni menshi anyuramo mu masaha makeya angana ryo. Ushaka amakuru yimbitse kuri iyi cryptocurrency wajya kuri wa3.cardano.org. Urwo ni urubuga rwayo. Hanyuma iyo tugerageje kureba nko kuri CoinMarketCap, urubuga ruduha amakuru menshi cyane ku bijyanye na cryptocurrency, dusanga za 2017 iyi coin aribwo yashoboye kuba recognized na kuri CoinMarketCap 2017. No kuvuga ngo icyo gihe yavunjaga 0.026 mu madolari niko yavunjaga icyo gihe za 2017. Ariko iyo ukurikiranye neza uza gusanga iyi cryptocurrency yaraje kuzamuka cyane muri za 2021 mu kwezi kwa 4, iragenda ivunja amadolari 2.9. Urumva ko mu by'ukuri iyi crypto hari igihe cyageze irahenda, kandi ubwo abantu bayibitse 2017 ndetse n'abarabimenye nko mu mwaka wa nahoze ndeba na 2019 wayimenye icyo gihe, wagiriwe ubuntu bwo kuyimenya icyo gihe 2019 akayibika, 2019 2020 2021 mu kwezi kwa 4 akavunja byanze bikunze uwo muntu yarungutse. Nahoze ndeba za 2020 nabwo yabaye nk'imanukaho igera kuri 0.05 ivunja gutyo mu madolari. No kuvuga ngo niba crypto mu 2020 yaravunje 0.05 ikaza kuzamuka 2021 ikavunja 2.9, byanze bikunze ushobora no gufata wenda amadolari nka 500 ukagabanya icyo giciro cya 0.05
yigeze kuguraho mu 2020 mu kwezi kwa kabiri. Noneho ukavuga uti uwo muntu yaguze iyo cryptocurrency arayibika, noneho bigeze mu kwa kane 2021 asubiza ku isoko kugira ngo avunje yunguka. Nukuba n'icyo giciro cya 2.9 uraza gusanga iyo cryptocurrency yaramuhaye amafaranga meza. So ni imwe muri crypto rero numva n'ubu abantu bakwitaho bakayishakaho amakuru, ariko nge mbahitiyemo yuko kuri ya liste mufite izo muzatunga abo bizakundira mwazayongeraho, abo byakundira mwazayongeraho. Ubwo rero ndavuga Cardano nyine nka coin, ariko hari n'abantu bakunda bulls zino iyo bita ama derivative. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kuri FTX hari andi ma crypto dusangaho ayo bita bulls and bears. Ni ukuvuga ngo iyo bita adabur, noneho Cardano yo niyo wawe uyihoreye ugatunga adabur, ubwo noneho waba ukoze, waba witwaye neza bikomeye. Reka mbarebere neza igihe bayilistingiye. Ni ukuvuga ngo bayishyize kuri isoko rya FTX mu kwezi kwa 10 kwa 2019. Mu kwezi kwa 10 kwa 2019 nibwo bayilistinze kuri isoko ryitwa FTX. Icyo gihe baratwereka ko bakiyishyiraho yavunjaga ibihumbi bigera muri, kandi imibare neza ntibeshya, bakiyishyiraho yavunjaga ibihumbi bigera muri 7 by'idolari. 7 by'idolari, ariko iza kumanuka. Akenshi cryptocurrency iyo bayilistinze ku isoko runaka, abantu bahita bayigura, bakayigura ikigira hejuru, ikongera ikaza kumanuka, kandi ikamanuka cyane. So iyi crypto rero utuvugana irimo iravunja 0.17 mu madolari. Ubwo ndimo ndavuga adaburu 0.17 mu madolari, ariko barimo baratwereka kuri iryo soko kuri screen, buriya baraza bitwereka neza ku buryo abantu babibona neza. Iyi cryptocurrency yigeze kuzamuka za 2021 mu kwezi kwa kabiri, iragenda igera ku bihumbi 90 by'idolari imwe, ibihumbi 90 by'idolari imwe ivunja ityo. Ubwo murumva ko iyi crypto mu by'ukuri yageze aho igahenda bikomeye. Nuvuga ngo baba barayiguriye hasi, barayiguze kuko hari igihe mu kwezi kwa 10 kwa 2020 hari igihe yavunje 1700 cy'idolari. So urumva kuva ku 1700 kuzazamuka kugera ku bihumbi 90, abari barayiguze bakavunjira aho ngaho, byanze bikunze bakuyemo amafaranga atari makeya. Niyo mpamvu rero n'ubu turimo kuvuga ngo byanze bikunze bishobora gufata agahe gato, cyangwa se bikaba byanatindaho, kubera yuko hazamo n'impamvu za politike z'ibihugu bikomeye. Buriya kuba Ubushinwa na Amerika n'Uburusiya bisa nkaho bitamezemo neza ukuntu, ubwabyo bigira impact kuri economy muri rusange y'isi. Ubwo rero amafaranga y'ikoranabuhanga ntabwo nayo ubwo barimo nyine. Ni ukuvuga ngo bishobora kubaho ko izamuka ry'amakripto habaho gutinda, tugatungurwa tukabona birahindutse, habayeho gutinda kuzamuka. Icyo gihe nacyo turasabwa kuzagira kwihangana. Ndavuga babandi bafite izo baguze kandi babitse, kwihangana tukavuga ngo ntituziriye. Niyo mpamvu amafaranga tugomba gushyiraho hano tuzigura na amafaranga tuvuga ko atari ayo guhahisha, atari ya mafaranga wavuga ngo ngize gutya ngo haje akabazo kantunguye n'iki bibaye ngombwa ko njya kuyakuraho unyifashisheho. Oya, fata ya yandi ubona wakwihangana imyaka 2 uyashyizeho, imyaka 3 uyashyizeho, nubwo wenda bishobora kwigira hino, wenda izamuka rikaba vuba, ariko ukabiteganya gutyo muri wowe kugira ngo utazakora ikosa, noneho hakazabaho impinduka nziza, ntube mu mubare wabagizweho n'izo ngaruka n'izo mpinduka nziza zibayeho. Ibyo ndabibabwira, murabizi hari video nigeze kubivugamo ibyambayeho, nifuza ko nta wundi byabaho, kandi ubu aho tugana ni heza kurusha aho tuvuye.
iyi crypto rero ni crypto nziza, Adaburu. Niyo wakurikirana amakuru no kuri YouTube na hehe, crypto yitwa Cardano niyo mu mpine bavuga ngo niyo bita ADA mu mpine, ariko ni crypto nziza ikomeye, mwayibonye ni ya 8 ku rutonde Cardano. So iyi rero ni buru yayo, ni yitwa Adaburu. Ubwo rero ntekereza ko abantu bamaze gufata icyemezo cyo kuba bayongera kuri liste, bakaba bayongera kuri liste. Hanyuma reka ngire indi mbarebera nayo twavugaho, iyitwa Dogecoin. Iyitwa Dogecoin nayo ni coin nziza abantu basanzwe bumva Dogecoin, bamwe bavuga yuko ari cryptocurrency ya Elon Musk, ariko andi makuru akavuga yuko afitemo shares ariko atariye mu buryo buri toto. Ariko iyi Adaburu icyo navuga nuko ari crypto nziza nayo abantu bakongera ku rutonde. No kuvuga ngo barimo kutwereka ko kuri FTX bayishyira kuri iryo soko, byari mu kwa 10 2019. Icyo gihe yavunjaga bakiyishyiraho, reka ndebe neza imibare ntibeshya, yavunjaga ibihumbi bigera muri 6,100 bakiyishyiraho. Ariko urumva ni 2019. Noneho uko imyaka yigiye imbere byaje kugera 2021, iyi cryptocurrency irazamuka ivunja ibihumbi 200 by'idolari imwe, ibihumbi 200 by'idolari imwe aba ariko ivunja. Ubwo murimo kubyumva aho abantu baguriye naho bagurishije uko byagenze. So iyi cryptocurrency rero uyu munsi igiciro cyayo uyu munsi, iyi crypto iravunja 0.018 mu madolari, 0.018 mu madolari. Ubwo rero kuri screen wenda baranabidushyiriraho, ngewe iyi crypto narayiguze, ndavuga nigera ku bihumbi 6 by'idolari imwe ivunja gutyo nibwo ngewe nzagurisha. No kuvuga ngo icyo nshaka kubabwira nuko crypto nk'abantu bemera ibijyanye no guholdinga, nyine kuzamara na cryptocurrency igihe kirekire, nuko uyiguze ugasetinga n'ahantu ushaka kuzayigurishiriza, biragufasha kuko uragenda ukareba ahantu ushaka kuzayigurishiriza, ukareba icyo wifuza kuzavanamo n'ubunini bwacyo, ukavuga uti iyi niyo mpamvu ikomeye ituma ngewe ntakwiye kugurisha iyi cryptocurrency mbere y'igihe. Kuko hashobora kubaho impinduka rwose igihe umuntu yihaye kigahinduka kikaba cyakwiyongera. Ariko ushyizeho icyo twita selling order, ugashyiraho ukayigura, ugahita usetinga nawe ushaka kuyigurishiriza, ukabisetinga rwose ku buryo ku mashini ubirebaho. Wenda kuri screen baraza kubitwereka, nanjye murebe aho na settingi nzagurishiriza, ku buryo ndahareba nkavugana nta mpamvu n'imwe yo gutuma nakuraho iyi order. Nta mpamvu n'imwe kugira ngo ino order be nayivanaho. Ubwo rero n'izindi umuntu yaba afite kuri list ashaka kugura, ushobora guteganya wenda nk'amadolari 1000 kuri list, wenda niba ufiteho 5 cyangwa se zingahe, ukagenda uvuga uti imwe ndagenda nshyiraho 200, ukabireka gutyo. N'ubundi gufata miliyoni 1 ukamara imyaka 2 utayirebyeho, numva nta kintu byaba bigutwaye. Icyo ni igitekerezo ntanze, ariko hari n'abantu bafite ubushobozi buri hejuru. Umuntu avuga ati ngewe kwikuraho miliyoni 50 z'amanyarwanda nkazigura cryptocurrency runaka, nkategereza imyaka 4, 3, 2 nta kintu bintwaye. Abo nabo barahari, kuko turi mu byiciro. Hari n'abashyiraho 100 by'idolari, hari n'abashyiraho 500 by'idolari, byaterwa na level umuntu agezeho mu buryo buri financial. Ariko byibura buri wese uko bimukundiye akavuga ati hari icyo nakoze. Niyo wagenda uvuga uti kuri za crypto 5 nagiye nshyiraho 50 kuri buri imwe, cyangwa se 100 kuri buri imwe, ariko
donc patience niyo izatestinga ko kandi gatuma tugira n'icyo tuvanamo. Nuvuga ngo iyi Dogebull rero ikomoka n'ubundi kuri Dogecoin abantu basanzwe bayizi, ni crypto isanzwe ihari nayo imaze igihe kitari gitoya. Bamwe bayitirira wa mugabo, nibyo nari ndimo ndavuga mu kanya, ariko iyi crypto irahindutse cyane muri no minsi mu bigaragara, kubera ko crypto zaraguye. Baratubwira bati, abanga baratubwira bati igihe cyiza cyo kugura cryptocurrency cyarageze. Birashoboka yuko hazongera akabaho ubundi bumanukeho gatoya nanone, hanyuma zikazamukira rimwe, ku buryo hazaba hagiye gukurikiraho iyo bull run duhora tuvuga, izamuka ry'ama cryptocurrency muri rusange. So ubwo rero twifuza yuko umuntu wese waba waramenye icano wese hari list afite yizo agomba kugura cyangwa se yatangiye no kugura. Ubutaha tuzabasangiza, hari indi topic tubateganyirije nziza rwose. Nyamuneka iyi channel muyibe hafi, ni like na subscribe, nakagaruka. Murakoze.